Hi guys! Ako di CJ Estrada and we're here at Hinatilan and kami sa public market with my friends kay mag-last buy me para sa mga sudano niyang gabi sa Mount Hamubuyog. So ang plano kay mag-camping at karon overnight, then ikaugma kay mag-traverse kami padulog sa inang Bacad Falls, which is also here in Hinatilan. Then how did we get here? From South Pass Terminal, it take me around 5 hours to go here in Hinatilan. So just sakay, just ride the bus nga Bato via Barili. Then among sa kanya niya kay non-aircon, so that cost 193. So okay ba pila na ang aircon kay matitag 100 na siguro kapin. So don't forget to hit like and subscribe, enjoy this video, watch this video until the end, and share peace and love. Oh, be a responsible traveler, leave no trace. Ayaw patakang labas niyo mga basura. Share peace and love. Bye! Bye! Puno ang tapaludo? Ha? Usara gali ako puno ang tapaludo, di gabi mo ikot. Agay! Yaw. Naunsa naman eh. Di na ako katug. Ano bago? Agay. Sige lang. Ay kadlo ka matumba. Nahaplas pa si Kubay dito. Kan bay? Buwayan ba dito sa buwan? Naunsa naman yan, tiyan. Katabang primero. Oo, yung king na to. Saan na? Kulipangan. Sana wow! Wow! Murag ka ng kuhan ba? See you clouds over there. Welcome to Hamubuyog. Una, if ka-follow muna ako sa una. Char. Kabasa-basa kong vlog dali. Ibagyo may dali sa una. Nya. Ibagyo man may naguba content. Nya. So, instead nga daghan kayo sa una. Isan nga ka ng natunga na to into 2 tents. So nahimo nga sa ka tent nga bilhin surviving kay upat ka bug na suod. Ya namin nga to sa chapel nag kuan kay para makuan ba mabili bitaw ma-expose kay sa kusog kayong hangin kay lagi gibagyo lagi. Mao na pero karon hopefully dili bagyohon. Murag so far it's very far. So far, marag nice man ang view karon. Nice ka ng weather, pero foggy na jud siya. So hopefully dili siya makusog later tonight. Okay, so amo ato sa misa campsite. Mga ilang libawan sa unahan dun sa pangpang ko no. Then mapalupad tag drone, pero leave no trace ha kay kuan ayaw paghugaw-hugaw. Tingnan ninyo mga kababayan, mga ka-Sharpies and lovers. Leave no trace. Share peace and love. This is how you slice Mangga. the sayote, guys. That's mangga man, that's not sayote. Tutorial mo din eh. So, inani ang tutorial sa cooking show sa Bukid. Kataya ito nga to, no? Super large. Wait
English sa kabutan ng salbi eh. Galing yung pagiging kaya. Na partida. Kain na. The bomb has been planted! Oh yes! Wow, ganun sugar. Nagpataod na. Sinari ha. Nah, ikaw na nagdamo. Kato sila mayroon barbar. Nice shot! Mga onata. Adi, katong green. Wala ko ka nang butangan suga. Let's eat everybody. Wala na postes. Ako sipon. Happy birthday to you. Happy birthday to Smile! Ay, sa Sir Art, nakipagsunan na wala ko Sir Art. Happy birthday! Dingdog Sir Art, ala na. Napaong naman. Happy birthday! Wait! Happy birthday! Ay, wait. Happy. Gibalik 1, 2, 3, go. Smile. Napaka gina. Hawi na ako eh. Give blow na. Blow na. Picture yang nanikipin mo. Pusgay. Happy birthday! Ilagay mo. Ophelia ng overtime. Ari, kasama sponsors. Thank you. Good morning everybody. Shout out na to ako ang friend Shout out sa friend ni Sheila nga. si Koan, si Hana Tihada. Ikaw shout out kay Kuan ra ba? Shout out sa friend ni Sheila nga si Hana Tejada. Share, peace, and love! Bye! Hi guys, so time check 9:03 and nagsugod na may hike padulong sa Inambakan Falls and hingon sila na ako nun sa mga 2 hours ko nung kakakaw. Then klaro kay kutasana na yun ko and so the weather is nice kay kuan dili kayo init at yung tungod sa fog ng tabunan ba tabunan sa fog ba grabe na kuan na ni siya, we're entering to the kuan nga place, The mist. mystical place, so you just have to be very careful guys because you might get lost. Yeah. What do you see? Lilia? Lilia kung tapay sa likod na ako. Puresgot na lang. Oh my god, I see something! Oh my god! Oh my God! Happy? No! Abi ni mo, abi ninyong sinina ra nga galutaw no. Into the unknown challenge. Into the No! Ikaw. No. Into the end. No! Ate Kimi. Into the end. No! Fresh gapo eh. Apa kayo eh? Hindi, mahimot tayo zombie dahil. Ano na yun? Char. Char. Gwapo na kayo na zombie. Gwapo ra kay siya nga zombie guys. Lagi. Kanang Patay. We have a problem guys. Sige. sure pabalik din ato. Di balik. Bakit ka sa chapter? Nagmao lagi to katong hill ba? Huy, Charlene, binanata dire. Kato lagi. Duol lamang god kato ra ba? Bus. Oh my God. We're lost. So nag-fog na siya guys. I can hear you. Sunod. There's no distraction. Takal ka ta ba? Ato ta. Tarawa sa mapa naman sa map. Promise. Kasi nang post lang ba? Wow. Sana all to pingog. So mga to, nangita. We're using the maps kaya para makauli mi. Pero kung di na mi kauli, like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Mangilak ka na 1, 2, 3. Murag wala ko yung Ano ang dalan ay mura ni bunbun. Ito nang isas daan oh. Doon na wala, paubos sa bunbun na yun. Finally, so hindi pa naman Saka, Jarm. napadami mga kuwan daw, mga 3 point something kilometers to go before abot mi og Inambakan Falls. Let's go everybody.
Right, 11:28 and we're finally almost there. So, dito sa Inambakan kay na ay mga iba-ibang levels. Sorry. Na mga laylay levels. Maglaylay ni pangalan to, di ba? Time to refresh cause it's darn hot. Let's go. Autumn breeze, blue skies and golden leaves, and I'll drive all day with not a care in the world. Ang naog kami sa Inambakan. So mangambak ta sa Inambakan man guys. Ikaw Try lang. lang. Suy ambak. Dili ko ma-fall niya ko sa Satayop nga ka ng kwan. So, Muna, naog na ta. Let's go, everybody. Oh. Amber eyes, you're giving me butterflies, so I'll drive all day with not a care in the world. 'Cause with you by my side, I got Let's go swimming, everybody. the rebels, you and me. Sailing towards the sun like a shot from guns, living in a fantasy. Hey guys, so manami og ligo, manami og kanang ilis. Yeah, we're ready to go home. Alright, so don't forget to hit like and subscribe. And today's shout out goes to Apil kong shoutout sa akong friend. Kaya ako sa inyo. Mana gani ha. Gani. Apil. Oh, gani ha. Alright, don't forget to hit like and subscribe and see you in the next video. And share this video to your friends. And kung mani mo Inambakan Falls, ayaw patak-atak yung basura. Kaya na yung basurahan dire. Alright, ha? And share peace and love.